Smiri se! Dost je. A gdje ti je zadačnica? Ovdje, ne znam gdje je. A zašto je nisi donio? A nemam novac. Pa kupim. O, da, znam kako ti je. Smrzni se bum tu. Smiri se. Kako kuharica koristi, znači da bi djeca jela ovo, možete veoma je hranjivo, ako više od 10 komada pojedete, mrtvi ste i onda ste samo jedna hrana. Što, elektronska djeca, gledajte pivu. Kad se sjećam dok se bolje, neću to uzeti tu bolje. Umri! Umri puški! Umri u pušci! Daj! Malo, Halo! Ko da imamo mjesta dosta. Halo! Čula? Halo! Bomo delno laptop. Ne moramo ići. Ne smiješ bez veze stiskati. Zato je 3. Zato. 3. Malo iza. Slovenija. Gledaj. Sad je tako mislim. Van nazaj gore. Kako ti na drvu? Super mi je, ako inače, baš je stabilno. Ide. Je. Kako vam dođešla? Daj, moramo ju spustiti. Tam gledaj, onda kreni, već snimam. Da. Plati mi tu! Kada to snimate? Snimamo Projekt. filmić za drogu. Jel? Budete vidjeli, bude se vrtilo. Dola. Sad. Gledaj prema njemu, samo jedno odjednom recite. Neću ti ništa platiti. Ne, to! Kao moram gledati. On je tam. Pa vam je odišao. Tu tak, gledaj, tu tak, gledaj. Tu tak, gledaj. No, ajde. Ajde. Samo. Ajde, no. Meni naravno. Joj, kako je bilo jadno, to da bez veze. Ajde. Samo. Ajde, no. Ajde, no. Ajde, no. Ajde, no.
Ajde, napravili ja. Ajde, napravili ja. Ajde, napravili ja. Plati mi tu drogu! Neću ti ništa platiti. Kaži noža, u kadru, stavi kadar. Noža bolje kaži, unutra u kadru. Spuri iz nuža. Ništa uopće nož ne vidi. Dobra.